Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Palat hendreu pau arlak san pau khandai hajar mut kibriyo ha India kila dep ban aya ka dawai tika ban yada na ka jingpang COVID-19. Yakren Menteri Rang Badu Narendra Modi badu Presiden ke Afghanistan Ashraf Ghani banang penklannya ke jingadai hapadeng ki atli kiri. Bat ai busket Menteri Rang Ba ke Manipur UN Biren Singh ship haulak tengka jaka shnong pe ha Ukrul District jong ke Manipur. Palat hendreu pau arlak Sanpau khandai hajar mut kibriyo ha India kila dep ban aya ka dawai tika ban yada na ka jimpang COVID-19. Katanat ka kwet ka kya jong ka sarkar pedeng ka ong ba palat saulak saupandriyo hajar mut kibriyo la dep ban ai tika hapo ki arpau sau kan ta balala. Ha ka jo ka por ka jing nang kwet jong kibriyo na ka jimpang COVID-19 hapo ka ri kalakiyo siya ka khandai ponyo point arpau san na ka shispa da ka jingkot jong palat khat saw hajar mut kibriu ha ki arpo saw kanta balala ha Meghalaya hinyong mut kibriu kidang yo thamaya ka jingpang COVID-19 hinin kasi hendreu mut kidai ki bana West Janta Hills but iway Naribhoi District kat ba ki balakot 4 kilong sawngut ka Directorate of Health Services kala pentim ba ka jingdon jong kibriu badang shitom ha Meghalaya kalong shispa lai phonyongun kibalakot kilong baro khatlai hajar hendreu spa prangun bat kibalakhat kilong shispa saupo prangun kat haduk menta ka jingdon kibriu kibalangat ha ka jingpang COVID-19 kilong khatlai hajar praspa khandai phaulai ngut baro ka Directorate of Health Services kayo thuru ba ha Meghalaya khandai hajar khanyongut kibriu kila dep ban aya ketika kabalong arphonyo na ka shispa na kilai phaulai hajar shispa praposan ngut kibala dep ai kerteng Hanagalan sa hendreu ngut kibriu na Kohima kilayo thamaya ka jingpang COVID-19 hinin kasngi kat ba lai ngut pan kiba na Dimapur kilayo jingkot dakite hendreu ngut ka jingdon kibriu baro kibalayo ya ka jingpang kalong khatar hajar shispa hendreu pondreu ngut bat kibala kot kilong khatwei hajar praspa saupo ngut kibadang shitom pat kidon prapo prangut kibriu kibala dep ban aya ketika Covid Shield hapo ka jala kilong baro nyaw hajar sanspa prapo nyungun Hamanipur la dep ban pat test sanlak arponyo hajar sauspa sanpo pratli kinomuna na kabanta ka jingpang COVID-19 kat haduk menta bat hapo ki arpo sau kanta baladem la test sia ja praspa saupo santli kinomuna ha ka balalam bahnyo li kidai kibadon nyuk nyang jingpang coronavirus Kejingdon jong kibriu kiblayo e kejingpang Hamanipur kalakon syaka arpo kondai hajar sispa lai punyongut bat kibala klat kilong lai spa nyo paulai ngut. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulai keren badu Presiden Afghanistan Ashraf Ghani lengba ke video bat kane kalong kasien ke benengkong menta kasnem. Hakasnam arajar arpo Menteri Rang Badu ula penlong katuk ni kejia lang bat jia keren bat kinong sensyar jong kari Australia, European Union, Sri Lanka, Denmark, Italy, Luxembourg, Uzbekistan, Bangladesh bat Vietnam lengba ke video. Hakane kejia keren bat Presiden Afghanistan baru kilaya pelujing mut bat penpau kejia day ke bajan. Ke India bat apeng ke jingdon jong ke klam COVID-19 kalapa nyopo san hajar ton ukong palat arpo ton ke dawai dashin bat ke wede ke tiar kitar badon kam na ke benta banyak kun ye ke jingpang COVID-19 hakasni blay baladep ke India kalapa san laktli ke dawai tika balashnahi hapo kari sa Afghanistan banyada na ke COVID-19 ke bapenlong yaka kari ke banengkong banle yakata ke India kan salong kari kabadon buntam kinong pendon kam ya ke boarding na mar ke jingdawa kan kiu sya ke arposan nakashispa haki arpos nem banwan kabantam wat ya ke European Union kat hakasnem arhajar laipo ke IEA haki India Energy Outlook arhajar arpaway bala pelai pai ba nen kasngi ke ong bala khmi lenti ba ke jing pendon kam boarding jong ke India kan kiu arsha na mar ke gross domestic product GDP kan mang kiu sya ke $1.1 trillion kat hakasnem arhajar saupo kani kedik All India Radio Shillong kebuan lam sepi ya ke kubor
Laitali kijing mlian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jingdak mut bat shentur. Penjingai iway na iway pan, habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat batabahaya kakmat bat le e kita bonsin. 2 minit lang, banile persya ya kijing pang COVID-19. Ban beteng biang ya ke kubor, Menteri Rangba ke Manipur, UN Biren Singh, ulai ke busket ke Baship Haulak Tengka syakawai ke Shnong ke Bahap ha ke Ukhrul District, na ke bentar ke Jingla Jongka banyak kun persya ya udrops. Menteri Rangba ulai ya ke ni ke song pisa syakibor penyat jong ke Shnong pe ne pauyi ha ke Jinghalang ke Belalong ha Imphal, namar ke Jing Tremon sungop ha jong ke nong shong Shnong hi, ban penduk no ya ke Sentiu Popi ke Bakilatung ha ke Shnong Jongki. Kecing ai busket kalong kumsi benta jom kecing yalap ke sorka jala banyale persya ya udrox. Menteri Rangba N Biren Singh ulai ro ya kecing kut jing mut jong kenong shong shnong ban penduk jan ya kecing tum ya ke Sentiu Popi bat ong ba ke sorka jala kayai persya angkat bala ban penduk ya kecing pendon kam bat jing kayi ya udrox. Ula kenturu ya ki breu bakin pensung thu lem ya ki wei syapang ke ni kecing tumu babha jong ke sorka. Ha Assam, ka Kaziranga National Park, Kadon, Kandai Paulai Hajar, Saupo Kandai, Sauspa Kandai Puwei Tali Kisim, Katba, Kum Kajinglum Jinken Badangshen. Kikubor Sorkar Kiatu, Bakidon Shispa Kat Artli Kijat Sim. Kane Kajinglum Jinken Badangshen, Kapini, Bakadon Kajingroi Jung Kajingdon Kisim Hakapak, Kabalong Palat Yakasan Pokandai Hajar Tali. Akasnem Baladep Kidon Laipo Sau Hajar, Aspa Prapo Sau Tali Baro. Kabor penyat jong kapak kalatung laiposan teli kikenhun ban lum jingken ya ke jingdan jong kisim ha ke Kaziranga National Park. Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles MJACCV ning kasih kalapenlong ya ke jingshong kelai mengor Hamadan Malki Shillong Bandawa badai ban penduna syu ya ke do jong ka petrol bat ke diesel. Kikan hon bapher ke badon hapo ka MJACCV ki pinpaw ya ka wega sur ba kemkwa ban pinkiw ya ka dor baikali namarkan ne kan kta ikinong shomkali kamtam kitu ki baduna kayo kakon. Kilong bakamlong ka ba ya ka sorkar ban pinhyar ya ka dor jong ko umpanyang kali namarkan ne ka dai ka state subject. Habaya kran bekenong to kubor ucaman jong ke MJACCV uba wandon bok jerwa ulong baka jingkiw dor ko umpanyang kali kalakta bha mtam ye kitrai kali bat kenong nya kali hendrai ye kibreu baro ha ke jella ulo omru baka seng kala shimi kalanti ke bajai ban pensawa ye ke jingdawa jong ki ha ke sorkar hendrai ke sorkar kam penso balada kam a ye ke jingdawa kin ha panshim ye ki lat jing ye ki bating e. Ki nongshong shinong jong ka Ghormora ka badan ha Kabi Bhagan ha Sadia Subdivision jong ka District Tinsukia, Assam, kilalap arpa pratali ki pukni bala jando jan nakaway ka lingka bat marmar kila pentip ikinong tre jong ka tanat ki kamklaw ki bala lait bran syaka jaka bat lam ba arpa utali na kini ki pukni kila yam kat ba pratali pan kidang im. Ya ki bedang im lalait rakno sa Tinsukia nakabentaban a jing suma. Ban penkut ya kubor sa sisingan pensaw ya kimat bakongsan. Balan Andrew Pau Laksan Pakundai Hajar Mut Kibriu ha India kila dap ban aya ka dawai tika banyada na kejingpang COVID-19. Ya keren Menteri Rangba Narendra Modi badu President Afghanistan Ashraf Ghani banang penklain ya kejingadai hapadeng kini artli kiri. Bat ai busket Menteri Rangba ke Manipur UN Biren Singh Shiphaulak Tingka Shakashnong Pe ha Ukhrul District jong ke Manipur. Kat tu ke kubur kelakut nak All India Radio Shillong.